Sanibonani guys. Yo, u-Eskom. Ngithi ngifuna idale light leli. Manje ngiconnecte ngalo i-ring light alifuna ukukhanya. Kusho ukuthi ngizosondela sola ku camera nikhona ukungibona la ku ring light yabona. Usisi uyabhala uthi awusithozi I'm very young. Ngina 26 years. Ngishade indoda yaseLimpopo Kobupeti. Yabona uthi mina ngingumZulu phaca. NgumZulu phaca. Njalo uthi ngimZulu phaca. So my husband sihlangane eGoli, masihlangana umuntu wathi hayi mina ngiyagonyala hayi umuntu wathumela ke abakibo ikithi hayi kwahlanganisiwa ngaze ngashadwa ke ngacukuliwa vele ngayiswile Limpopo hayi asifile Limpopo. Mama zala was like no ungeci akashadwe fanele ukuthi ashade agcoke azacede until azoza ngapha ngakwami. So indoda yami yafufila ke ipromise iyayo wangishada vele ngayenza tradition yamapedi saceda vele. Kodwa lana indoda yami yathi ngoba manje sengishadile angeke sahlala emcashweni lana eGoli. Fanele ukuthi uhambe uyohlala noma back home. Hayi okay mina mangisese ingoduso angase ingoduso yini banu engaged yona leyo bengivakasha khabo mina wami mama zalo wami beka right beyangana inkinga. I understand ukuthi sometimes isipedile sangikhona ukusibamba but like ngiyafunda yabona bengingana inkinga and ayibeka right mangize ngiyamthengela ama gift and stuff like that yabona. Uthi how awushozi ayingithutheke eGoli husband angithuthe angilethe ekhaya hayi ngihlale nomama zalo kube right. Uthi awushozi bengithi mangilele ebusuku kuza into athi I could feel ukuthi something iyawalka towards i-bedroom door yami ne athi bengifila vele athi bengizwa ngeskin sibaleka nenwele zibaleka. Uthi bengizwa lento le athi ngilabona like yini ma sleep paralysis nisibisa kanti sibiza ini ngiyazi ngespeed sakateleti yini kanti ngesizulu yona leyo. Uthi like boba ngathi ngiyakhona ukuphuma mina then mina ngisele ngilele lapha like I could see everything yenzakala but angeke ngikhona ukumuva. Athi bengizwe into ivula umnyango ifike igibele empedeni ilale nami nengizwa. Uthi yenzeke once uthi yenzeka twice labo i3 ngathi mama zala ayinginenkinga mangisekamareni ngibona into ubona iyeza athi ngiyakhona ukuyisenza amayiza and then ifike ivula umnyango ifike ilale nawo yabona. Athi mama zala hayi wena uchaza ini uthi vele ngimtshela ukuthi ayi and into yakhona inoboya athi ngiyayifila mina noma ngibamba ngoboya ngiyayifila yabona. Athi ngiyabuza uboya athi the funny part ngiyakhona ukuyibona but angikhona ubona the face. Athi like ngilobona like isithombe mawusenza sibe blur yabona sififiyele like life sweni ungafuna ukuthi abantu athi it's like that but the body ngakhona ukuyibona and at is divine lento le athi maye ngibamba ngiyayizwa. Uthi ngichazela umama zalo so ngimchazela so cause like she's my mother so ngichazela ngoba futhi ena siphume esibafazi sofuna uncedo bana. Athi kimi athi no lento le maybe ngizofuna ubaba sibanibani azalana azo nipisa ini axoxasha ngesizulwini yini yona leyo man eksithe ele amagama yabaleka uyabona. Athi ngizobiza sibanibani axoxasha so ukuthi lento le vele ifele iyokuthakathi ingakhona ukungena ekamareni lakho. Uthi okay angabe ningi bethi mina mama zalwa mazaka angipha ama bad vibes. I don't want to lie ngithini azangipha ama bad vibes from ngisafika kwakhe ngivakasha namanje ngikhala khona. Sorry guys azange angipha ama bad vibes yabona. Uthi hayi vele eze lo baba vele mina eze athi the funny part athi lo baba athi kimi athi chamela la nebhaketini athi la ngaphakathi kwebhakethi bekune isand abantu athi chamela la nebhaketini. Uthi ngichamele lapha ebhaketini uthi ngazwisisa ukuthi manje umchamo wami ungena kuphi la kuzohashwa khona. Athi hayi umchamo wakho kanti wenza ukuchela ne sizochela
like sizokuchela ngawo la ejardini if this thing ingakhona ukungena like siyayicosha like ngomnuko umchamo wakho. Akitlhaloganye guys ne ngitshela usisi hayi uthi vele kwenziwe kanjalo uthi maybe lento lihlale boma 2 days ingazi uthi remember this thing is a every day yabona uthi lelo langa ezile lelo langa after ubaba makahamba 2 days langilabo 3 uthi bengilele like ekamareni okay like so ngilele ne window uthi bengikhona ubona umuntu amile ewindweni ngathi akakhona ungena umile ewindweni ngiyakhona ukumbona but I cannot see the face into bengicaka angikhona ukuyibona the face ngoba ngiyakhona ukubona but umile umbhekile uthi like ngizothukwa ngathi umqamelo ngizimbozo ebusweni vele uthi ngigubuzele like ngizigubuze ngengubo ukuthi ngingakhona ukubona anything yabona. So usisi uthi okay kwenzeka ukuthi ngiya eclinic ngiyohlela like uprevent uthi hayi ngihlele vele la ngihlala nomunye usisi uthi vele like sicoce like into general vele athi wena umZulu wayo ulimo uthi vele ngicikele ukuthi hey ngishadile kaSibanibani uthi mangithi Sibanibani mentioning the same name noma mother in law athi jo hayi wena umakoti simangmang uthi sisi uthi athi lo mama uyathakatha wena lo mama uyathakatha uwazi umphakathi uyathakatha kalali uthi ngishawula unovalo athi ngithi uyathakatha umamazalo wakho athi ngithi watch out be careful watch out uthi asho njalo kimi sisi yazi sikhulume ne athi aenda bangipha ama number phone athi if ever you need help umfonele like usikashaba umfonele ngitowuthusha yabona uthi yes ever since ngibuya eclinic uthi mamazalo wami ngasambheki ngaleli hlwe ngimbheka ngalo uthi ayimzalo wami stuff like that uthi vele ngicala ukuba extra careful especially izinto enzami especially ekamareni ngicala vele ekamareni mangihamba vele ngibe nokuthi ngisengiyakhiya angisayeki kuvulekile yabona uthi one day ngiya etown ngiyakhiya vele ekamera uthi okay ngikhulume nomntwana ukuthi yazini angifuni ukuba ngathi ngidisrespectful but like I feel like ngathi like ekamareni mangihamba ngakhiya uthi ngamtsheli ukuthi siswa seclinic umtshele ini uthi ubrothers athi why like I just feel like that with something in me ithi fanele mangihamba ngiphuma la endlini ngikhela ekamareni for sake of our privacy yabona uthi vele brothers athi if ubona kanjalo ngoba sowutshele mina cala akunankinga so if my mom ask ngizokhuluma naye ukuthi hayi mina ngithize wena okay kusho brothers uthi okay lento le yenze ubrothers since ayilukudropo ngabo yabona uthi hayi vele one day ngedown vele uthi ngikhiye vele ekamareni ngihambe uthi mangibuya vele ngibulisa mamazalo vele angangikhulumisi how uthi ngibuza ukuthi mama yini inkinga ngihamba isikhathi eside athi way ukhiya kaMonhlonyaka ngibangarile ukhiya kaMonhlonyaka uthi ngizibuza ukuthi lo muntu lo ngilina ngihambe angene ekamareni lami uthi ngithi hayi mina ngikhulumile no assistant city uSothobani uJames ngikhulumile noJames uthize ayi mangifuna ukuthi ngikhiye ngakhi because bengifila ukuthi man for iprivacy yethu mina noJames disi like kube ngathi ispace sethu kungabi nomuntu ongenayo uthi mamazala awutlukhiwa kamoraka ifuna kokhiya tsabokhiya gago senkamoraka uthi kutsho mamazala and akhulume ngale attitude and uthi since from them uthi ngibone ukuthi lo mama lo kanti akahle ngalunganga beyangipretendela abantu so uthi ayi vele inyanga ephele uJames vele my eyes uthi uJames mangafika vele endlini hayi abolise vele uthi mamazala vele amtshela phambi kwami athi animani funa ukukhiya ningakhila kwami angeke ngivume ukuthi umuzi wami ngahluleke ngena wonke amakamera umuzi wami ifuna ukhiya hama nofuna istand nokha khona uzokhiya khona isinkamo kakaka uthi vela phakama uthi my husband uthi ufika like usijabulele uthi aphakama umama ekamareni aseke sinjalo uthi lebo busuku awusijozene indoda yami dala ngayiboni mina ukuthi isikhatlise kube mnandi uthi indoda yami azange ikhona induku ukuvuka for the first time in many years azange uthi like abe so irritable umuntu yazi athi why keleso utirang uthi umuntu angaccuse like ashintshe nje yazi ashintshe umuntu angishintshele nje ngathi utshwale siswini ngizwa athi kata mo gae tshwantse re ke thabe milako thabe mara milako ga no react o dirang ke kwele gore wena o na le go tsamaya shetse o lena le chomi le banyana ba mo Limpopo ba bukthakatha uthi my husband asho njalo kimi remember I don't even have a friend ngihlangana lo yasisi nezangize ngimcocele but my husband react like that.
Sanibonani guys, how are you guys? Hey, impilo isangiphethe nge-chalk slam but yimlu. Ugirl uthi awusitshosi vele ubrother sivele athi ufuna nyakohlakola chim uphela. Nyakohlakola chim so umchini ungaduma bathe bathi umchina uthi vele anyanye vele ubrother. Uthi bengicala like in my entire life ngihlala nalo muntu lo nabe ngimona nginya like that. Uthi vele anyanye athi mina ngiyachita, ngiyafebe emakhaya, ngisuke egoli ngibale kufebe egoli, ngifebe emakhaya. Kulabona uthi silwe like that umazala vele asizwe vele from ikamareni lakhe. Uthi mamazala avele as ikamareni lakhe athi kanti lebaka angilixobolela kamoka gaka. Yabona? Bathi vele bathi ugayi vele atshela umama thathi ya le muntu lona uyangifebela unomuntu alala naye indawana. Uthi vele like akhulume ngami like ngathi ngumahosha. Uyabona uthi akhuluma athi mama kari ya vele matshetsha una lo tsamaya vele anshemo in stuff like that. Yabona kusho de mamazala utshela umntwana wakhe. So bathi vele umamazala vele ariya ngasimakani vele akaba le moto amaya shemkhakhidi kamo ukhilela nkamkamri ukhilela ngaba uthi brothers angasupport le statement uthi no sizweni thukile ukuthi uzokhiya angasi-support ngiyangizwa uthi vele mamazana abiyele vele abiyele kamareni lakhe uthi sale sithi uthi brothers vele angishaye uthi angishaye for something that I don't even know ezange befuthi ngicabangeni ukuyenza uthi brothers angishaye uthi mathethe ukushaya vele ubrothers chatha la vele kube umuntu umamazana uyazi ukuthi umntwana wakhe angishaye angezi. Then as after Roma 1 hour ala ele na khalirana sekudala cedile ukungishaya ngize ngikhale ngaze ngathula khana fika umamazala uthi mamazala makafika uthi ubrother Saria kyakomuluto gore athi uqima kodwa kaxolo kitima xala strata. Yabona hayi usisi uthi from there vele uthi that thing vele ezayibusuku uthi vele imgibela every night vele so yes. Yabona so uthi one day acabanga ukuthi let me call that lady ngihlangane eklinikin uthi ngoba khona umshado wakhe bengasesemnandi mamazali yam-actela uthi the husband vele yahlala ngamfonele makamfonele athi ukhutshitshe I mean ukuthi uphumulile lapho ufebeni akhona khana ngicabanga ukuthi afona uthi ngibona ukuthi vele umshado wami vele uyaphela. Hayi usisi vele uthi vele ngifonele that lady ngahlangana naye eclinic uthi ngimfonele uthi usisi athi you know what izamanje sihlangane for you ufuna uwisa somewhere la ungathola khona usisi vele uthi vele sihambe vele uthi siye kamakhosi without my husband knowing or the mother-in-law uthi masifike kumakhosi vele makhosi afike athi ngifuthele ngale comment sakhe vele salitawula uthi vele ngifuthele qala vele angitshela ukuthi ngize ngani uthi ngakamtshela next vele avele athi wena muswena bakushadisile athi la khona ushade unamadoda ayi2 uthi ngithi ye athi ushadile la uhlala khona ngisho ukubkhadi bakho usisters athi yebo ila ngishadele khona kasibanwane nisibanibani bathathi wena ushadile but la ngibona ushada amadoda amabili sisters athi nangishade ku James indoda yami uJames mina ngashadanga kabili but makhosi athi awungi-understand sisi wena ukushada kwakho ushade nenye into eyindoda engasi like umuntu oyisilwane athi wena you are married mamazala wakho ukushadise nesilwane sakhe lesilwane siza la ku athi lesilwane sinejealous asifoni ngawe athi the minute indoda yakho iza la isazokushaya because awushayi le ndoda ukushaye lesilwane kahle wena mamazala akakufuni kule ndawo bekakufunela isilwane so the fact ukuthi you are there when you are there to service lesilwane saka mamazala uyabona uthi vele mamazala anje uthi ngibe shocked vele ukuthi mamazala ngangenza so uthi makhosi angitshela kanjalo uthi ngibe shocked ukuthi mamazala ngangenza ka so like I thought ukuthi mina lo mama lo uyangithanda batamtshela ukuthi wena ilanga mashona umsebenzi wakho ukuthi ulalena lesa and siyakulala usuku bonke usisi uthi ngikhale uthi cause ngiyakhona vele ukuvuka vele ngibona ukuthi la ukhona umuntu bekabhizi ngami uyizwa mayiza yazi nrara namaleyo angikhona ukuyizwa mayiza but ekseni mangivuka ngikhona ukubona ukuthi la ukhona umuntu bekabhizi ngami. Yabona so usisters uthi ngathi okay makhosi ngiyabona uthi azange ngifuna ukuthatha izinto zakamakhosi uthi mina phela ngibe KZN bakhona amandiya wazuluthi kana mayindawo sithi thaka usisters wathi okay uthi mangifika vele kamamazala uthi azange ngifuna ukusho next time ukuthi umama bathi uyagula ekhaya ngiyahamba ngekhaya uthi aribana mutsaro muka ufihla nakoma uthi ngathi ngiyahamba umama uyangidinga uthi ngavele ngapaka izinto zami uthi especially zangaphansi ngazipaka zonke ngifuna ukuthi ngishiye
uthi ngayenza sho ukuthi newashina mengcudla ngishi nothing uthi ngahamba kanjalo ke uthi ngathatha idugu lakhe uthi nokugcoba uthi ngalitshontshe emantshini idugu la kaMamazala uthi ngahamba nga KZN2 uthi ngaya kwelinye India mara bafazi siyatsakata shem awona basadi shem raloya kilibotshebaka usista uthi waya kwelinye India eKZN uthi makafika vele eKZN kule India le uthi vele amtshela story sonke ukuthi ngila ngihamba nje nenodo ebumnyama iyangilala every night so ngifuna ukuthi lo mnikazi lento le ibiyelele kuye ilale yena ilale nabantwana bakhe ngifuna ukumfundisa isifundo and mayifika kuye ibe aggressive sho usista sutshela then Indian Makhosi but Indian Makhosi was like are you sure phela mina yami into mangiyenza angireverse iyayenza iyenzekile uthi sister was like ngithi ngawonke amandla akho yenze enibe double everything ibe double yalento le but ayenze vele the Indian Makhosi bathi vele Indian Makhosi ayenze mixe ama concoction wa mixayo ngazi bathakathangana ama India nina ayitlephansi batho ziporomo bakwamisela ledukulele insila kaMamazala ziporomo uyangizwa bathi neskipa somntwana bekasiphethe the husband ugela was like if mukunyiwa kunyiwe yonke indawo abantwana yonke indawo nelwane zonke izinto sibe affected but the Indian wahlanganisa usisi wahamba walala kibo the following day uthi ngifuna ukubasho ukuthi into bayenze ngibe khona ngilibonela ukuthi into ayiragala awat uthi ngigibele ngiphindela back to Limpopo uthi ngisuke ngifike ngawo uthi yay I was chosen you don't want to know uthi ngizugogo mina scream ebusuku ascream azagijimela ekamreni arabathi kunento nalento yangikhama emkitshweni uthi asekamareni la uthi yini mama yenzani ariyangikhama yangihlobulisha iriyang uthi amchazela uthi sibakho uthi ngezima ngaze ngithi yomusimhlolo ke le uthi basho lento level imenze vele second day angisho uhluleke kuya kumakhosi cause lento le eyakhe so iyamjikela so uthi ngimtshela asambe sikumakhosi sobona ukuthi kahle yini into ekuhluphayo but awa ketlafobi just mang atogasha fela atogasha awa akimo ke building akana akeloyi Mamazala uthi ngisakhuza kaMamazala uhusband angifonele athi yazi kunento engahambi kahle la kunenye into mangilala ebusuku yamfetola mina ukuthi ufuna ukumngena from behind kilona uthi atshelwe vele the wife uthi iyangenza lento le engicela mangafuni iyangishaya utshela umakoti was like asihambeni maradini Makhosi into elinkulu banomtshela umakafuni yazi something ukuthi mina ngizele ngiwani because lento le iyangilimaza serious iyangilimaza uthi sisi uthi azange ngifuna ukukhuluma kakhulu uMamazala uthi ahambile ayofuna lo muntu wakhe okuyenza wahuhasha uthi I packed my things ahamba kanjalo ngabayeka kanjalo Hi, girl.